Ngicela ukubeka nje kafushane ngomlando woqhekeko ebandleni lamaNazaretha. Umbango wobuNazaretha uqale emva kokukhothama kwenkosi ilanga lamalanga owaziwa ngokuthi uJJ Shembe. Ikhothama nje inkosi namadodana ayo angu-63 ayephila ngaleso sikhathi. Ukuqala koqhekeko luqaleke emveni kokuba ikhotheme ngomhla ka-2 kuJanuwari 1977 yabe seyiyafihlwa. Ngelanga lokufihlwa kwayo-ke emveni kokuba seyifihliwe kwabe sekumenyezelwa ngokusemthethweni ukuthi ibandla lizoholwa ubaba u-AK Shembe, ubaba Amos Shembe, obizwa kakhulu ngabalandeli bakhe ukuthi inyanga yezulu. Uzokabambe lizidlozi limkhethe okuyena ofanele ukuba ahole ibandla. Lokho-ke okwakhokhela ekutheni wonke umuntu walandela ngaphansi kwababa omncane okuyinyanga yezulu, ubaba AK Shembe, kwadonsa kwaze kwafika ngithi kuJulayi. Emva kaJulayi kuya ku-Agasti kwabe sekuba ney'nkomba ey'phele ey'bonakalayo ukuthi cha, angathithi lokubamba lokho bekukhulunywa ngako sekuyinto engekho, ngoba izintshumayelo zonke seziba khona uma kunemhlangano noma kusenkonzweni kuthiwe lo ubaba AK Shembe nguye waqokwa ukuthi uye ohola ibandla, ungumholi wesithathu inyanga yezulu. Ilanga lamalanga kuyoba inyanga yezulu emva kwayo. So lokho-ke kwasusa umsindo-ke enye amadodana akhe okwakunguNkosana uLonda Shembe, abalandeli bakhe abambiza kakhulu ngokuthi uPhasha. UPhasha-ke wayesethi cha, ngeke ngikwamukele lokhu, angathi akusahambi kahle uma ngabe sekuthiwa ubaba omncane uye manje, kanti igama abekwa ngalo kwathiwa uzokabambe lizidlozi limkhethe okuyena yena. Ngaphambi bakwenze lokho ukuthi afake umbango, wabe seya kumfowabo omdala kwathi okwakuwuNkosana uNkanyezi omdala kwabo. Wayesethi cha bhuti, nayi inkinga la, sengizwa sekuthiwa ubaba omncane sekuyinkosi manje, uye owayekade elawuliwe ukuthi uzoba uyena emva kababa. Manje angiyiboni kahle leyo nto, wena uthini na? Wasethi umfowabo cha, ngiyakuzwa mfowethu, kodwa-ke njengamanjena nje sisesekuzileni, omama basazilile, asikakakwazi ukuyikhuluma iy'ndaba ezithinta imibango enjenganaleyo, kodwa ngiyakuzwa ukukhuluma kwakho. Wabe sethi-ke uPhasha cha, mina bhuti ngeke ngisakubekezelela lokho. Wathi ubhuti wakhe cha, okuwuNkosana uNkanyezi, cha mfowethu, ungaqhubeka wenze ngendlela owenza ngayo uma ubona ukuthi usekufanele ulufake unyawo njengombono owubekayo engiwuzwayo. Wambalela nezinye izinto-ke nje-ke engeke ngizisho la ezayibalulwe uNkosana uPhasha. Kwabe-ke ngithi ngo-October lase liyazalwa-ke iqembu elaliholwa nguNkosana uPhasha, elabe-ke seliqhubeka nayilokhuza ney'nhloso zelanga, basontela ngaphansi kwendlu yesonto, kwathi abanyanga yezulu babuyela eParadise. Bayazi-ke abantu abasekuphakameni ukuthi ngikhuluma ngani. Emveni kwalokho-ke kwabe sekukhombisa ukuthi cha, akunakuhlalelwana, kwagcina sekuba nempi-ke wakhona kwabakhona abantu abafayo. Umthetho-ke wayesewuthi cha madoda kithi kuhle nihlale ngokwehlukana. Base laba babe baningi-ke ababeholwa ubaba inyanga yezulu base bebuyiselwa ngale komgwaqo. Kwathi-ke abakaNkosana uPhasha base besala nganeno la emathambeni ayingcwele oyise noyisemkhulu emzini wasekuphakameni. Njengoba namhlanje na-ke nje kusahleliwe ngalo lo hlelo lolo olwavela emva kwalawo macala aqhubeka, ngeke usho aqhubeka nini kuze kufike nini, kodwa nje aqhubeka kwazi basekutheni bahlukaniswa masinyane. Seqhubeka amacala-ke nje, maqhubeka amacala kwabe sekubizwa-ke enkantolo-ke ukuthi cha madakithi, sizama ukuxazulula lo mbango osufakwe ubaba uPhasha. Manje
uhleli kanjani wena Phasha usho kanjani ukuthi ubaba uncane akuyena umnini walesihlalo na ingabe kukhona okwashiwo yihlo akubhala phansi noma akukhuluma kubantu on record noma okwenzeka ngayiphi indlela kodwa ezobuletha ubufakazi obuphelele ukuthi cha wakhuluma ngawe wekhuluma ngawe noma wabhala wena wathi uNkosana uPhasha cha akukho okuphathekayo njenganalokho kodwa mina ngiyindodana kaJJ Shembe ngakho ke mina nginelungelo ngaphezulu kababa omncane ngoba lo muzi le ubuphethwe ubaba kungokababa ngoba uyena wayekade abelwe lo msebenzi ibelo osemkhulu iwili ke ayikwazi ukusuka la ihamba igcogcoma ibuyele emuva la yaqishonele osaphele osenikeza iwili kwakuyilokhu zilanga oweyiwiliwe ekutheni uzoba umnini wesihlalo ngakho ke mina nginelungelo ke ngoba ngiyindodana yakho ukukhuluma ngeindaba zebandla lakhe cha siyakuzwa Shembe wena mkhulu ke AK Shembe uthini na wathi umkhulu AK cha ngiyayizwa yonke lento kodwa mina ngomhla ka2 January 1977 mhla kufihla umfowethu ngibekwe ngokusemthethweni ukuthi ngihole ibandla ngikhethwa yisinodi yabefundisi abathize nengxenye yomndeni wakwaShembe ukuthi cha ake ngiphathe ubhoko ngihola abantu kuze kube idlozi liyamkhetha lo fanele yilokho ikhona akukho akukhuluma ngawo okunye umfowenu wakubhala phansi wakukhuluma noma kubani okuyi-record noma yiphi indlela nje ewubufakazi obuphelele bokuthi kubonakala ukuthi wayekhuluma ngawe wakhuluma ngawe na ukuthi uyomlandela na emva kokuba sekhotheme yena na wathi umkhulu AK cha mina ngibambile lokho kwadala ukuthi ke uthe amacala mayeseqhubeka phakathi kwakhe noNkosana uPhasha kwabe sekufanele enze affidavit kubameli ukuthi cha ngempela mina ngibekwe ngokusemthethweni ukuthi ngibambe kungakho ke nje egcine yibamba ke kuze kube namhlanje ekuqhubekeni ke kwamacala ke kwatholakala ukuthi cha amukho okufana onelungelo elidlule lomunye kwasekufanele kuvote kwasekuthethwa amadoda ayishumi 5 ngakumkhulu AK 5 ngakuNkosana uPhasha kwathiwa lamadoda azovota kube ozovotelwa abaningi kulabantu uyena ozoba ke umholi webandla usihlalo uzoba neutral akube umuntu neutral ongathinteki indawo phakathi kwalezi ndawo zombili kwasekutholakala ukuthi umkwena umfundisi umkwena owayengumholi wamahlelo abamnyama umbhishop wabaholi abamnyama eSouth Africa ngaleso sikhathi hayi ke watshunjwa ke uyena ivoti lakhe elizoba idecider uma kuukuthi bonke labantu ngophela u55 oqhamakala nangala obvious uzovotela lo amfunayo ngala nangala nempela ke kwase kufika isikhathi sokuvotweke kwavotwa ke wathotha abasebuhleni benyanga izulu sebethola abanye abawu2 ngale ngaNkosana uPhasha sibase beba u7 bona baba bathathu ngaNkosana uPhasha nomkwena ke lapho ke kwacaca na ukuthi uchema nomkhulu AK kanti uNkosana uPhasha njengoba naye oyengumuntu owazi umthetho ewummeli wayenza research yakhe wathola idiary kababa wakhe lapho khona ubaba wakhe ekhuluma ngendaba yokuthi inyanga yezulu yazama ukuregister ibandla lamaNazaretha ngaphansi kwenhlangano yamasonto abamnyama eSouth Africa ekwenza lokho nomkhulu AK ngaleso sikhathi ilanga lalingakwemukelile lalingakuvumile ukuthi inhlangano ilawulwe ngaphansi kwenhlangano yamasonto amnyama ngoba yayizonqendeka ezintweni ezithize inkolo yobuNazaretha ngoba inkolo yobuNazaretha yayiholwa ngokukaNkuluNkulu ngokombono kaNkuluNkulu manje mangabe seyizolawulwa emhlabeni inhlangano yamasonto izoyinqumela ukuthi ungakwenzi lokhu ungakukhuluma lokhu ungenzi yakuchitha ke inkosi ilanga bazama ukwenza uNkosana ubaba unyanga ezulu nomkwena behluleke usekhipha leyo diary kuNkosana uPhasha ejajini nansi diary bathe abazani uneutral lo kodwa nakho la sesithola khona bake bahlangana base liyichitha yonke ke lento ilokhuzana ijaji ke ukuthi cha nawe judge nawe na bishop kusho ukuthi kawuthembekile nani yonke lento ngiyayihlakaza
yabe seyihlakazeka-ke ngeke ngiqale phansi ngichaze ukuthi kwabe sekuqhutshekwe kuyaphi kodwa engikushoyo njengamanje nje ukuthi ibandla lilapho emveni kwalokho kuthe makukhothama inkosi uPasha wathatha indodana yakhe iNgcongcoyi kanjalo noma kukhothama ubaba inyanga yezulu waba beqala bobusunguli balombango kwase kuthatha indodana yakhe ubaba uThingo lenkosazana ngala ngasohlangothini olunye lwesithathu olwaqhamuka olwaba lunga phansi kwenkosi uNkosana uNkanyezi Shembe obizwa kakhulu ngokuthi uMakhula kancane lelo qembu-ke laba khona right from 1976 kodwa ukuthi aliparticipate-anga ey'ntweni zokulwa nanombango nani lathula nje lalindela ukubona ukuthi cha ifuna ukwazi ukuthi ekugcineni kuzogcina kwenzekeni ngempela ngoba phela la likholelwa ukuthi alumholi okufanele alandele ilanga ngamanye amazwi ubaba unyanga yezulu ubambele yena unkosana omkhulu okwakuwunkosana uNkanyezi unkosana uNkanyezi obizwa ngoMakhula kancane sukela lapho-ke nje ibandla-ke kuze kube namhlanje lime kuleso simo-ke sokuthi amukho umholi osemthethweni webandla lamaNazaretha kungakho nje zonke izinto ezenzaka ebuNazaretheni Nazareth Baptist Church zenziwa ngokufana awumkho nelungelo elingcono kunelomunye entabeni enhlakazi nje umzekelo kuyiwa sonke siyaye entabeni enhlangakazi ngokuhlukahlukana ngoba amukho oneqembu onelungelo lokuhamba yedwa entabeni ukuya entabeni engcwele yasenhlangakazi amukho nama ngabe nibaningi ukwenani noma ngabe niphakathi nendawo noma ngabe no4 uma nje niyithi niyiqembu ninelungelo nani eliphelele lokuba ninyuke niye entabeni ngoJanuary uma nje nibizwa ngokuthi ningabantwana bakaShembe noma nisaholwa ngoShembe ninelungelo-ke lokuba ninyuke entabeni amukho namandla okunivimba koze kube yiloyo okwazi ukuthola ilungelo leNazareth Baptist Church alikwazi ukulilawula lokhu waseThembezinhle baliwinile icala ebuhleni kodwa bawinile leNazareth Baptist Church leNazareth Baptist Church kungakho nje namhlanje lisamile lelo indaba yeNazareth Baptist Church ukuthi ubani kahle kahle owangena ezicathulweni zelanga ngoba kusuka ngo-1976 amukho wangena ezicathulweni zelanga ngokusemthethweni ayeka-ke ngokuba iy'nkolelo zethu zokwenkolo ukuthi ngikholelwa mina ukuthi owami umholi nawe lo okunye lokho kodwa ngikhuluma ngelungelo lomthetho ukuthi amukho onalo njengamanje lelo lungelo ukuthi-ke liyotholakala kanjani angeke ngikwazi ukufinyelela kuleyo ndawo kuyobonakala mase kwenzeka kodwa umbango nje waqala kanjalo nala ume khona njengoba kuze kube namhlanje nje ngiyabonga kakhulu bengithi angidlulise lokho nje mfowethu wena obucela ukuthi-ke ngikuchaze ukuthi kwenzakalani ngiyabonga kakhulu.